okay no mari mate ikabe tebumwa okay mundu mate ikabe tebumwa mundu masinema atukiza kuokomya nikubyo pepe mu atwini ku cinema na eza kutonya yo so tone cinema cinema kwa utafadhali tuikwenda more cinemas than this nigede zabu yati uko anepindezi nigede kenu wanazo meditation yani une Embarambamba na ekede kamini skati ni Muundume yu na kagene kabla by the way ogego alafu wezi kagene ministano na tepia kuja ni kuingize alafu nini au kuliati kalolokai uyoni andui abayi mauna woni kachafui ukwani niwezekana kwenda kusisi au kugupa amani moyo wa Muundume wetha obyana pio Muundume ai we Javis moyo wa Muundume wetha obyana yes you kwa imagine kwa Javis kwa you yes I swear ona wegia kabula ona yani weka laki na eda amumu yani you Embarambamba na iko ya mundu kuja ni kuingiza akitu akasemba waise kila kitu kuingiza bana kuingiza ai kama dhokuma overa by the way baada tunaenda yupeke mwa weta geda yezu ni ukete okay na mituki na geda ni dita elodi tuende tiwa tuma na Embarambamba pegi ndukingi naende Embarambamba tulabina nake emweze inywa kana moina celebrate wa Father's Day moina celebrate wa emo unezi kuona ndumiwe SMS wasa 10 ya wiyo nonezi yokwata yamwe nakulie nawendweka ba nakulie namukulie kwani mundu kokuti nende kwacha namuambia yumundu Father's Day what the hell ni jao kinatumia muta celebrate wa noeze ide munaotsu ito kila tuneke tunokieta za kuwa mundu umwe ndaka celebrate we niko nomonie bahati to monie na bakukeza kuwa wae mukati bikale bindeke bala inoni yakayeke waka moto kukebile ani wabuka mondo ndinela na kabide uko andrumi yani wamega yonde ezinozoke ukaka mundu kukaende na utulume wana zilikali nebindezi no nae uizagiza kana yu akibati nende utulume wana naona kagwiro kaye kangu isu kituluma ni moga mbona si tuluma zimela edo anje na bezi jo violence aina no mukile je mo katete is ni child abuse mtoto wa mama you aume you badai gaye muda bistano aume ni mwizi mwadwigie ma community yes community husband mwadwigie community husbands by the way ngemo gena atumie to mabegani in fact that is the major reason ile na atumie mundu ome ata celebrate wa celebrity we daddy wo aya mapana inakana ngalikuwa ya alafu ndo anakutana we celebrate wanu ndo anakwenda na ile nomba ngazia ninye kibeti chako lakini baanza anana ema you twase for example inyo mutindana musewa batu yene tindana nomba you inyo neze inyo mwezi andwalange utindana mo you inyo muka akilia mona ni mupost yete mukona ne ndia muno yani mukona ne kichwa malenge muno ayo kulia o akamana we malenge sasa aya number by the way no na last year but one pe mundu mwa post iwe na karatu lakini ile da opportunity on my desktop ya mikata ya kumana Mungu ayo mwana mwe kaslimu ende kwa mwana mdomo kaslimu lakini mtabiki kama naula no kaslimu lakini mtabiki ndo kemu kupost ya naku tiko sio si mzuri by the way za kupost ukapost a wanted criminal akama nigeza nikali akoza kana ukapost community husband kana ukamupost yakoswa yo ni advantage mize you need to okay apia kupost yoswe
Ino tu magizia pia. Community Ino niyo tegemea wewe. Nitu maposti no ba de wewe na mbena demand. Atona Lakini yetu ile kai wanzani. Embarambamba. Azumu kwanza kuingiza. tusiwekeni katika Pena dena. tusiwekeni katika show inu.